Samoa ua lofi tuuina I tātou ia afianga o le Komiti Faamisionare. Loto te tele whaamaralosi e whaatino uma puipuinga lau tele e puipui ai tātou ma o tātou a inga. Whai o puipui e lua ma le tui whao popo e le whailonga tangata le Komiti Faamisionare. Whaamalosia e oe malo a inga no o mai kālesia le tutu ma le nofo vala I le lua mita. Pape po ia o ngā le whanau ma whare whainga ruenga ma whare o loa. Whaamasani o le tala whaamalama o whale ia whaingo fio na maua le saviri ma le ea fau I teimi uma. Ufuru ma marima I se pasi mori po se whangu furu lima. Whai tali fonga I teimi uma. Nofo I le whale pe a whalonga atu ua maua ia unga o le Komiti Faamisionare. Alofa ia te oe. Alofa I e pele ia te oe. O nai whana witi mai e mātua o le ainga e le ma whai o na whainga o rātou tui. Alofa I lau atunuu. Ma whaatino o ma puipuinga lau tele o whautua Monisi whaamtalanga, a se siane le upenga te whailangi po le Facebook page at MOH, po le bala au mai le telefoni bili fua, manu o ono whawha o. Manu o ono whawha o. Ia tātou whaia mō Samoa. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you or better yet, come to our Vitale factory for your orders. Ile sofa man malo Yesu Kristo ma tau te folofa ma fa talofa tuai mai moanga Samoa le tunu pele ala fa mai e fanunga le leo le tai fo le lofa ma le anga le leo le tai tu tua ma lor so fo manuia ma lo fo ile tawa tai tatou vi ele anga le leo le tua ma lo na lofa pe fo na e tatou tau longa o so le nei tai au ia wasa tatou moeta mate pe to manialo tu so fo ma so manto wola pe tai o le o fa dia le anga le leo le tua ina o tātou ala whai whanunga o le asupou I lona alofa ma lona angalele. Lea ua tu sa atua tātou whasalaunga I le motu tele I sala whai. Ia I nei I le tanu pitch fan. Manase. Ia awa tātou maftanga pe o masani ai I le tātou Talofa Samoa. Malo so I fumanuia? Ia, malo so fumanuia. Nei whanu. Ia. Talofa fo le malo si tātou atunu o. Ai mofa afonga mai ni tai au e peona. Sau rode di whanu. Ia. O le hei I tanu, wa. Beach Valley si beautiful manasi. Ia e si morilenga whaftetele le sunga tātou tofi ni tau. O se taulanga si vinga ma le whaftai le atua. Wa, te mare soifo ma le ola. O se o tātou tunu. Nei aso le sunga le a ofsosani a whato ia marele. Ia mai le whakasawa I vastai. Ia, o le ngang whaftai pion sau no se mau. O le whiau o le nei aso. Ia, ai mai se o sa vale le tala le lei. Ia le ngata amata mea I whiau mga luenga o le nei aso. Ia e whai ma oso whalenga. Ia mai se o whaamalu si au mo I tātou. E wala usu I whiau mga luenga. Ia mai se fo I la tau whai al whatu ainga tausi. O whalofa whatalofa tapo inga le kalesia. I lava I laulau al fontele. Ia whapea fo I le nofo komiti. Talofa I tamao le kalesia. Sunga I to ina mo la tu whatua. Sunga I whawhia ngainga mo la tu whatua.
ia me se lava lo le kalesia iona tulanga falupi ma lo so fo mnuia ia ma lo fo te talo ia wa ola tu talo le leoa ia ma le osinga taulanga ai mes sa ilinga mnuia ile tua ile la iona se solonga mnuia ia ma se le pe fo nga Samoa mona tuti e pe ona masinia ia ole ele mafuanga wale no I le motele sa fai o ni so fo fonga fa nga so longo tato programa lo wan nei ole Christmas lo wai nga yo pa tara fa to le sunga to ina sunga pa mi to lili ia mal fa to vale ia male e kalisi sa mlau yo pa Talofa sunga ia Tanielu mal fa tua sunga to ina Tanielu mal fa tua ia me se fo I le motele ni sa la fai ia nga te le fa Talofa sunga ia muia se wala mal fatua ia fa solo to sunga ia fa savala mal fatua ia tatu soane le sunga ia laso tupai mal fatua ia alinga ta fo ilea fa Talofa sunga ia fia mal fatua ia ma meso le no fato ina ia ilo lato fo I no manua nei motele sala fai ia e pe ona e tofi matiu te uvala wine ile kalesi ta vo sunga te smeta yo ia mare kalisi Fatus ia Talofa tu da to programa ni tao fa Talofa vo io poi fa il malo yo mai la fionga la malo malo musiofo ia fo su to fia malo fa tua fionga tai palmia marca peneta ia va pela fionga fo fitarai ia mal per meno Samoa ia fa Talofa fo I le Faamisionare mane mano Faamisionare ia ai mese o le no fo mtanga luenga malo mai lava I minsta io faululungo mtanga luenga lo le fainga luenga ia mese fo fa Talofa nei tatu paanga ia mese lava nei tatu paanga lo lango ina nei pokala mese ma ia e pe ona ele mtanga luenga so fo malo ina ia fa pe male Uncle John no lango io tatu pokala e fa Talofa tu tao se mau le tulanga e pe ona ia ese langa le le tio wa le tatou matau ni ia tatou te momoe le po tau mate ia po le ale alunga o soifu ma le ona ia e moni e o poila le malanga le malima le oti se pe o le itu wena se ngia le temi po le ala va le temi ia o fina ngalo na le tu ai au tala I fo le tai au le ua ma ua le aso fou o le manava o le ola ma le ano a o me alo fale tu so ma eu le lo fole ia e fa penare o langa wa tatu moe ia wala fo ia o tatu wa a le tangata ia fa tu ia e moe ala ia le moe no o le tulanga le motele ni sala fai ia matango fia le tau le ai fo ia se tulanga o ngase to fi mali le motele ia me se fo ia o le lava wa el motele le nganga o Christmas ia me se o tape langa nu te tas fai fo malanga mai motele sala fai ia ese fo le matango fi o tape nanga fi anga ele ngata ile si o manga ia ai pe ese fo ia lona ia yo le yo le ia ia no le ia sala fai ese ia a tonu o sala fai le te tu samal protection não é a pena ia pe para ia o polo até so nei pa Talofa nei o tatu ainga o lo mai mo mai tunu mamao nei tatu o mapaanga ia me so se ta for que lo pe mau mai te tu ma le unanga ale EFKS TV ma lolon sai ia ma lo fo ile ala fai mai fa nunga le le nei ta fo fa malo ia ila to na la la usi fi au mtiuti ile ngata le fainga luenga ia fa malo fo ile au tautua la to na la usi I ngaluenga le vao ia me se fo ile to usi le tai o wasenga senga ia ma se me tali ele sua na yo tatu te mama tina ma tua ia ai me se o na yo tatu ai ia te mana tu le fano nei vai tau le Christmas ia la tua tu sunga pe rive mo sina fa fia ngol Christmas ia amata fo tato programa ni tao atu tari mai fa wa ulio tato maftang
Le wa 3 minute te nere tulai fitu ia i le tatou teimi e pe ona iai ia manatu i latou nafitu amai mo mai ia o nisi nena o tatou faafiafiaga o le pokalame Christmas i lo waiga o le programe le a sutoloaso a magele ia i le sa ia o wa le faafiafiaga a le EFKS i tanuga manona i suga ia poasa ma le tua le mina ko ia vau ia ma le kale se tanu mo o le nganga o Christmas Yo. pe o faamoemoe ana ia tatou fe au ma le whanau mai o le pepe o le whaoltanga ia o le tatou ali whaola le tatou te whaamanatu le nevai tau ia o se lao leifo e whaamanatu pe o tatou tunu ia o le vai tau fie fianga ta whaonga aua ni ngalo ai lo saunga le mo ia e le ngata i lunga o ala te tele o no fuanga tu mata fanga ta elenga mata faunga ia ina ne faoa fo ele fia ia a tupu te le fala vo me tupu se ma ia a le o se ta faunga ia o fala ve lave tau ta vale ia o nisi male le mo peta fe sa mitulo ia ona o tato fata mala ia a e se fo le mana ia o le tuenga fa mana tu no fo na le Christmas o oi o ma o tina ia o la whanau ia mafuta fia fa mana tu Christmas ia alai saunga le mu ia wa pe o le nganga na le na fa mai te nei programa Christmas i lo wainga tau fe tu mai le nganga na ia i uma le tama o le tina ma le whanau tonu le fa wa ngi vai ka ia o te le lava i tatou pira le nei ta o tatou te o tatou ta fa solo ma vai papa kiu me fa pena ia mo le sile mana o Christmas se o vai tau fia ia mana i foi tatou ma fo o le vai tau tatou te fa mana tu ai le lo fo le tu i tino tangata ala ia kiriso ia o le tatou fa ola ia e pe ona i ma fo fonga ia e mana i fo i le nei vai tau
ia me se lava sanga le lunga wala tele me se foi le tai ala lo so tatu tu no i au manga luen ia se tau to na sanga le mu lunga wala tele vave ma se foi fati no fe wa pe fata va ia tatu fati no fe ele ngata tanga te tono le official fa fa ngalwen pa pe dan foi ia tatu le fa ia fatu nga tos fata va ale alu yu te va fati no fe au ia me se al fati no o tiu te pe ma se ia o fo tanga tanga il sami ia ai woninga lo tatu saunga le mu ia fai mal fai tete ia fai mal fai auta a wala va saunga le mu a fai na fa to e ma fa mal tatu programa Talofa Samoa io le win tu sa atu I manase I le anga le beach falles le tan no o le ngang fa Talofa I sunga pule a onga ia pa ia le nga fa ia onga ia fa Talofa fo yalo ma fa na mai se o le tatu ia vai tau ia o whaamanuianga alo ma whanau ia o le tau ma whainga sa iei tau sanga toa o le nganga whaamalo I le vala wino tiute ma whaiva whaafai a onga awa le titi le tau a mese lava ialo ma whanau nei tau sanga toa lo tu vala wina ia awale a oina o le poto salalau mose lumana Emmanuel Samoa malo le tau tua ma lolo sa ia me se telefo ia tiute ma faiva ia telefo fa fi tauli ngalwenga fa fa ia on a le wa Emmanuel faiva le tau sanga ia ma lolo fa to ma lolo sa ia fa ma lolo fa na u tau ia vai tau e mo ia le wa kama kua ia ka ke misia vai kau yo vai tau ni si ia so te lai jiti ke le ka ura lo le ma yo e ai ula ne fa pe tele ula lo le mo fa ale ya fa fo na te to misia ya me foi na mo lo fa ta mala te mi o ya lula on awa ana e to angale ni na on ya tele misia pe ya ole tala le masene e ta sia te mi te on fa te ta ye ta si te mi te on tu longa lo no wing ole te mi ato ya fa nga ta na no e longo fia la tanga te fanga ta wala no e to o mai no motu o misia me wa nei o misia le ya e wala ngo so la sa ura lo e vai tau ne bo ura tupu oi o le la te na le unga ta lo misia to fia ura lo le pole wa fa pe o mai vai kau ko ke le o ura ku pes o la nga fa malo ya pe la monta fa ya tu ia inisio a ngona fa nga solo le so la to fa manuanga ia fa malo fo I matua malo le ta puai malo fa to wa ala usu tama martini ia ai fele ma fo fa tu ia o le nga le na fo ia ala usu to saidi o le pili o le lancho le siaso o mea onga o fa onga ia fa tasi mari e moya tama portini le po ia ai ale matua te talo tu ile tua ia ina ia manuia vai vela tatu te vai ia o vai tau fo nei ia ile matua o loi mator fia ia mal matua malingi loi mator fa no uma mal masenga uma ma fa ilonga fa pito e sa de silo mku se o supovo ale no por fa ilonga que le eu o supovo o fai longa fere me masani Patalo fatu ni so tatu paanga ni so mtanga luenga malo ya lang suai ni so tatu pokalame ya pe fa malo mtanga luenga puno fa natura ma si so manga ya ol fatalo fon mtanga luenga fatu anga mafainga faiva ya fatalo fa le official vai tau ia fatalo fo ile pulenga lo na to fatunto nina talongo petitinga talong fai tupel tato botuno u kisi yo fatalo fo tanga luengo so fo malo loina mai lava il minister lango faululunga ia emeso le lo fatalo fo ili mata mai tai fo mai ia emeso nei tau si so fo lo tu vala wina I faiva matiute ia emeso lava o pe o la toia to manga ile atunu ia ne ngata tanga longa so fo malorina tanga longa ese le tato malo lo la to fatine no pe ya o nanga tato o tunu lo so ma fai tu la pe ne tanga longa leo tanga longa le fuimu tanga longa le vai o le tise yo o le New York ia ma va ai tau
Ia le ngata foi le whaka Talofa nei tātou company, business. Ia, pe una e le whionga tōtoli ma le company le SAP. Ia o le company le PSL. Ia o le SOS. Ia ma le no e o nisi company, fa Talofa foi ato manilomi ma le Tisan. Ia me se foi o le tele nei tātou pa Uncle Johnny. Ia manisi o nei tātou pa anga. Ia o mahu mai tātou fa asalaunga. Ia o fea foi le tafol nai le o tele ile whakasa TV. Ia, mātou teo wholofa fa Talofa atu. Ile mamalu o le tātou tunu malolo msai. Ia malo foi le ala whai mai whiau matiute. E peo na masani ile aso mle aso. E ngola o koe. Saunu me foi le sunga pelive. Ia, mo se isi tātou pa via whianga le Christmas. Yoi. Peo na whai atu. Le tātou te iai le vaitau le saunu ni atu. I le whamna tuina. Ia o le aswana o le tātou wari o Yesu Kiriso. Ia, pelive. Mo le tātou whawhiawhianga. Ia e vai foi o tātou programe. A tu tari mai. Ia an whawawina leo le tātou programe. Mo le Talofa Samoa. Holy, holy.
O le whawhiwhianga matango whiel na sunga e whaturu sa. Ma le whatua ia, ma le kalesia i tano lea. Peo na e sunga to ina. Ia o whawhiwhianga o le Christmas i roa ina. I le tausanga le ntene. Whatunga, ma vivi inga. Ia tātou te tō mana tō e le tāua le Christmas. Ia, ma lor so i whumnui e la tō naftoa mau mai. Nā tu se mau na e tātou lo whaangana wai lunga tātou penga te whailangi. Ia, e tātou paanga lo mafutu mai lunga penga te whailangi. Ia le whaakutu moni mai tō ese. I lo na loto, tō onga. Ia, fia i lopo whemere mafutu mai tō ese. Nino iane, ma lo, so i fua e lau sunga. Ia, i lo sunga. Lo whaatu mo o tau. Ia, le lofa mai New Zealand. Le mafutu mai New Zealand i Ranui. Ia, ia tiri wheneti whanua. Le whaakutu moni mai, kutu moni. Ia Miriama misa, ma rao lava so i fua, lange ma Miriama. Ma rao whanu mafuta mai, wha ma vaenga sao whai. Mafuta mai, ia ma sunga ia miu a mosa. A talo whatu i sunga whapea fo i le sunga i. Ia, ia ma ua ma sunga ma leli whano. Ia, manuia lo por kalame lo whatu. Wha ma vaenga sao whai. Ia, o lo mori mea lo whanga wha ma vaenga sao whai, ma lo so i whumnuia, ma lo lo nsai. After monia vano faina mata atuan matango fio vivi inga pespesenga molanga ia tu Christmas. Ya. Tau sia ia ai mawani au lo mea lofa mo Christmas. Ia Billy Santa fa aftai ama vanga sa fa mo mea lofa. Ia atono lela ama atono lela ma watu mea lofa Christmas. Fa aftai tede fa aftai mafta mai. Suia to le fo. Ta lofa lo sunga vieleli. Ia ma no se fum yoe. O le viinga o le ali tātou te langi te mi uma. Lona alofa ma lona ngalelei. Le lava tātou te mawar so i fua maleola. Nia amesa Rapid Peterson. Ta alofa i lua sunga manuia le lunga nuenga neita a fau. Lo whaatu si o mātou nuu i lalo vaya. Pero so ia chan ma vitale. Ia whapea fo i o lua. Ia ma lor se fua manuia. Ma lo Rapid. Ma lo lonsai. Ma lo fo i mafuta mai. Yo, sunga ia, le wha mputa mafuta mai, sunga ia miu. O miu o mafuta mai ngai Clover Park i Manukau. O New Zealand. O le whatalofa mai a Erakapa. Ela sa whare tupe. Talofa atu lua sunga neta fovi ia le li. Manuia o nanga whaper po kalame. Manuia le aso. Mafuta atu i nei Maryland. Alo whatu. Maryland of Ilo Nuinga America. Yoi. Te whapea Maryland a iupe kere mawa ngai. Ia. O whakupenga e o mo Maryland. Ia. Nanga foi o lo ko lo o Mary. O. Ia ngai lo o Maryland ele o Mary. Ia ma lor se fo mnuia. Hatai ne tatou paanga mafuta mai. Nu au sala o le ngafa. Ta lofa lo sunga i pai whaftai mo tautua. Aua te lua popole lea o le aruatu la ulu hos. Aftai. Ta puala ma lua mea lofa Christmas. Sia ia soni whaftai tele. Te lava ne. Sunga pai whiau le pai mea lofa. Ia aton karusia e o mai. Le mo kiwa mai. Naso fuso le mea lofa ia lai sau. A tangata lu te polo tangata lai sau ma le mea lofa. Ta puala. Kware kari ko winga ali. Ye masi. O foi sau ma lu foi. O fa kofa. Kofa. Ia wa le wo ngaru nge ia fa mai e va mento foi mai. Ai pe ale te ta fa longo. Ko e fa popo ngi yo. Ia ko foi mai yang man. Ia o fa tuanga a failo a wo se no foi ro ina mana foi o te sau. Ia malo a foi fo mafuta mai ia le uso ia te pala ia po fitara nge pe ali. Ia malo malanga manuia. Ia le lama e ta po ia tuma. Talo atu ia to e tali manuia mai fa nga malanga. Ia wa sisira mai. Ia wa matona. Por manatu le uso ia se mau. Wa o mi foi vala maftanga ia atonua. Manuia fa nga malanga e mese o tiutem faiva. E mese malanga fa le kalesia pe ona malanga tuai. Ma lor se fo manuia ne tatu paanga. Ia fa malo fo ile pulenga le lo toa. Yo. Mania fatu mtafanga de tan pitch vale. Ia por sunga le ria wa. Sunga se sani. Ia le kalesia fa kasai manase. Ia fa talo fo ile. Sunga le faifia, sunga fa fenga ia piula. Piula pula. Ia ma fa tua ia
O Ia, ngalo o ia. ngalo foi de ingos fatua. Ia ai. Ia ai fatal fatu de. Tato po kalami. Iuna, ia o lema te I Tanu Beach. Ia. Malo se fo manuia. Malo la fa itu te me au. Ia e pe ona masenei. E fa mo la forfitu. Ia o le fa tata noanga tatu paanga company e sap per masenai. Ia awale longo pui ali ino tatu tunu. Ia inisi foi faiva matiute. Ia meso inisi la to fa la wilo. Ia meso lava niva tau Christmas. Ia mo la to ona ua ma o meta to fa salong ma lolon sa. Lunga wa te vave ni ta ia tau to na sa ngale mu. Le ngate ila to ona ya nga ifa manu ya alom fa nau. Na to na nga ia fa mga luenga ia fa fo wa twaila la ile ni ta ia au fo ile natinat. Wata to te uma ila le wati. Ia ai le mfa ta to fa fo ia pe afa tu pus fa la. Ah. Ya, on mana yo le no fanga le matu te o ngai ka mai paku le ya. Ei no mai o le a mai ata va le o le mu e le o. Ei o le sunga fatua ya fa me ton. Le ngalo ya. Ya. Ya so fa o la sunga fatua ya. Fatal fatu nita ya. O le weta o patu le lu mole. O fanga le longo mi on mele na ile to fa le ya no po. O le vava ingol patu. Ah. Ya malo sai fo manuia. Alo lon sai fatalo fatu ne tatu panga na mafta mai. Ia o le fatalo fa mai a tupua la fali. Lino. Fai masasa solusi. So fo manuia ne ta fo mafuta mai Fairlights Sydney Australia. Oh, sure. Ia malo lon sai. Ia fa malo fo ne tatu panga mafuta mai ne ta fo. Ia o la to na mafuta mai ia fa foi na mo mai lo faanga ma to fa leoina o mai moanga la tunu missionary tatu ai nge Samoa ia fa foi ia la to Samoa ia o ma to o nanga fa leo mo ne tatu paanga mai me se la va tunu mau o mafuta mau mai le tau tua ma la unanga ale fakasa TV A fa yo nai o fo so malanga me sa va i va pe sa ta fa ia o le no fanga le ia nei. Mele a win tu sa o tueta tu fa sa lang. Ya. Na ia. Ia no na la fu de mu. O le pa wa me o te pe ki te le sa va yo me lo le no. Ya. E ke le mo ko ale par palau va. e le no Pa wa me la la ngolo la o va i so mo ko i par palau ko i o nge o maka no i ngalo wa lo fa fa sa tu o va i ngo ta mo ngal me. Ole tulanga leina mana il moteli se la fai. Ole ea. Ole te mana vatu idea. Se aya me tonu le ta ole. Ole ea ole hola. Te mana vatu e ese male ere ma sanita tu po ai ole tello ta ba. Ai nei sa vai. Ya ele ngata file mu. Ya ese fo le mana yo na la fanua. No ngata I fale. Ia te mana ma tuia. Ele ngata mana ia le ia. Ai te mana va sa olo. Ia ma mana pitsilia na ana ia sa vai. Ia ona tangata. Wa kora mana yo ne me a fa le kongu ka. Ia piu ka ko u poru piu ke li ka fa le kongu. Ia, le wa ka fa le kongu ko mo. Ia fa malo. A malo e la to na mafta mai muteli. A malo foi company mutanga luenga malo le muteli sa la fai. Ya sole e ye foi mutanga luenga malo sa la fai nei. E hol me le polo le foi ya mato sa va. Ya malo se foi nu malo tau tu la tunu. Ya me se foi yo ne tatu ainga mai la to ya olo mo miel tau tu mla unang. Se mau? Ya. Aya. Ia wa peor feto le a forfitu ia ma futu mai le tatu fa ro sa ia tu se fa la tu fa tata no ngani ta ia manatu se mau ona o lea wa la talata a forfitu o lea la a wina tatu fa fianga ia a ta pena mai sunga ya pelivi ia male fa tata no nga ale company el sap ia a wa fo ile longo puele ino tantu tunu initial la tu fa la wiloa e pe ona fanga solo temnei ya lela tu sunga pelive ya mo na tatu fa fianga au ta pena mai fa tata no ngal company sa
days of my life I praise you. Everything that I have now you give to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh, oh, I search around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. He has taken away my sorrows and now I'm free. Hallelujah, 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 bow. Because of Jesus, every day I shall double, double, heavenly blessings now in my daily receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow me. Yeah. Mercies always to follow. Double, double, heavenly blessings that he might receive. Ah, yeah. God, we have some mercies always to follow me. Ele toe te limai o tatou pokalame o le Talofa Samoa ia o sui foi nei taia vai se foi mea leo wa un tusa o tatou fasalonga i le tonu o whare o lore sea i tuwhi opa ia le whau mawhita mare sunga ia sila minai ia e tusa foi mare tatou whatatamanga nita maro se foi manu sila minai ia whaatalofa atilo sunga Christian nei tai au le ngata i leo mai mo whaafonga le tatou tunu ia pena ia i tatou pokalame masani le Talofa Samoa ia i tai au asolua le ngata i leo asolua ve asta i tasi peta i o nei tai au Fia whaatalofa atilo au whainga luenga tofi le tua ta mamtina matutua ia ele ngata fo i lea ia o le tatou tunu o alwhai ve au mga luenga ia o le nei fo i vai yaso ai aso nei tau tasauni tuai ia mo le Christmas ia au lo ia ia whaapitoa ma le tele o loa ia o whaapena ia o na saunia e lau kampania le sape pena ia i whaamatuina ia o le mātou waso whanau po le sepulu whātau sanga o le tautua le tatou kampania le sape solo le tatou asinu ko seta nei tai au simina mutua e se le vainga leo te vai e tunu le tatou wharaolo mutua e pisila ia i lavo o tapen penanga mo le anga iatu le Christmas ia e se i tua tupe i lau sunga e i tatou whaalau i loa ia o tatou wanga iatu le Christmas ia whaatai ko seta mo le mai mo mai le tatou atunu o le nei tai au ia o le as whanau le tatou kampanina amatalia mai le as wharai le as oiva le o te sema ia o le tatou se i whaapitoa le whaatunina le as tona ia peona iai ia le tūlanga o tatou Meka Prices lima mo le tatou se Meka Store ia i tonga fuafua
tolu mo le tātou sap superstore i Vaitele, ia ma le tolu mo le tātou sap big store, ia i le motu tele sa la fai. Tala masani lava masani whaatinoina le tātou company, ia o me le lei mo o polu nei, ia o me fo ina le lei mo le motu tele sa la fai. Ia pe tai o le so, ia e iai fo ia tātou prices mo le tātou sei whaapitoa, ma le tua whaaluina lau lima se fulu tā la pe sida tu fo ia, nga vaalu soafa e alu soafa numero tātou telefoni, e alu tātou se e mani maloi tātou whaai longa whaapitoa sa wia tātou company. Tātou se i lena amataria ma le asto na i se fulu te se maa, ia o le so, o le aso lafi ia ma le so, le watolu ia iaso, ia o le tātou se. O le tātou draw la mo le so, e tolu ia e lima ia tātou whaai longa, se fulu, sorry. Tasi dua tolu fa lima ono fitu valu iwa se fulu na le tātou sap meka stoa ia i nei tō ngā whapua ia i whaatino nei ia le vaenga le ia mo le mai le tātou atinu ia i nei tai au ia i peona ia i le tātou whaasalangu whapitoa mai le tātou lala utu sap meka stoa nei tō ngā whapua o tātou whailonga ia fia i le tātou first prize ia o le tātou living and go hot plates o ngā umu lele wila ma whaiuna sulu ia ona vevela la ia le ngata i leo le tātou rice cooker o le tātou whailonga lona wha, ala lona tolu o ia o le tātou rice cooker, ma le tātou tipoti wila, pa pea ma le tātou blender, tātou pea se vai, ia e peona iai, ia le tātou se ile na, ia au le sofo, ia o le tangata sa hai spende le asona na, o ia na le avili ina, ia le tātou spin to win, ia e manu malo ai tātou whailonga, ia e peona ngā lue whaatase le tātou company, ia mana paanga peo le tau mesina ale resort, Return to Paradise, in South Oman, Armor Resort, the Lava Hotel Apia, Connections Cafe, ia o le Stalitonga, Mercy Shop, Lorelei, Salon Cherie, Farmer Joe, Naifos Massage and Beauty Care, whapea foi ma le sautua lau company le Sab, Simply the Best, e peona iai ia le tūlanga ia o tātou whailonga mawai, peona amatalia mai le aso nai, se fulu o te se ma se apa ia le aso lua se fulu ma le wha o le masina lava nei, ia e peona i le whaalau loa lau company le Sab, whaamana tuina o se fulu whātau sanga, talu an tūwai mai tono le tātou o tunu. Mana ia le o whanawilo mai se mera o whanawilo e se te me whangata i pe. Ia, whaatai mo le whaafsiri ko se te pe ana o tā ua le aswhanau rin amatalia mai le aso iwa o te sema wicho le aswhaile se invaya tunei. Ia o i lato umana o lava i tūlanga o whainga whaatau le tātou laki le i pwede lua lava aso. Au fia ia le aswhaile le stonai. Le stonai la le se furu lena whai tātou se i whaapitua mo i lato ia e whaatinoina ia le tūlanga i peona iai ia le tātou 2 days lucky specials ia o le aso la na nafi ma le aso se ia au lava le aso dusu ma whaate sema o na mai ai lo le tūlanga o le whaalau loa le tātou company e pe ona whaanga solo ai o na winga e au fia i le tātou la la o tu set make sto nei tunga fua e pe ona matala noa tu le nei tai au ma le sunga le whaifi au fia i ma le tātou sap superstore Vaitele ia ma le tātou sap big store i le motele sa la fai mo le sida fia le tātou o tinu au le ngalo a fio sum tala mai au e whai a lava tātou daily draws yaso taitasi e lopo e le wha manuia nei tūlanga o tātou prices este mai le vaenga e peona iai ia le tātou spin to win le tātou wili peona o tā ua nisi o tātou company o lo whai paanga whaatasi ma le tātou company o lo iai fo le tātou whaalau loa mai le vaenga le Samsung so te taimi te whaatau wina i le pusa aisa masini tā lava po le TV mai le tautua le Samsung ia e anga vaa oe tu inatu le voucher po le pepa tala loa mai le tautua lau company le SAP po le SAP Christmas food voucher ia e whai ai lau whaatau o tau mawhtanga ia awa fo ile nei Christmas lua o lua awa te simina yo a le la tate ye tolo le faro lo umana le tolo faro o ye la vai lo special po fala wilo Whaaftaia ko se tamol whaafsiri le sunga whaifi au whaafsiri mai olo iai ia tūlanga o tātou selected products olo iai tātou display pe o tōtou tanga i mele tai au nei o loa umalawa lo i tono display le nei sau se taimi ona whaalau iloa lea ia o loa na o lo whapena ona whaia e le whirifilinga o iai lava ia selected products po o loa wa whaapitoa ma whirifilia le whionga to li ia e whaia iai ia le aso whanau o le tātou company lona winga ia o loa umalawa lo iai whailo ia po le tūlanga o tātou sign o le tātou Christmas specials o loa na o la whapena ia ona whaanga solo ia le tātou whaalau loa ia mo le nei Kirisimasi lua o lua ia le ngata la o le whamantuina le aso whanau tātou whaolo ia le fo iei tonu mo whalau loa ia wale ngata mo Christmas
sa o leia ko seta ia mo sile fia tatu tunu o lo matala fo le tatu la sap superstore vai tele ia fa la lo ia wa tatu live le tu sa tu nei le tatu po kala men nei ia ile tau tu al sap make store nei tunga fo lo winga tele se fa pisidi la lo wanga i mai tonu lo ia tatu au fa inga luenga lau fonga fia so sai me tau va mai ai ma tu fia tali atu mo oi a o la tu lo fa ngai na tu langa le tatu online sale e ma fai la bona e fa tau wina o lo ia le special time nei ia e fa ngai na le tatu online sale te o fa pe ese ia ma o lo ma sunga fe au tu ina tu nei tau ese le tau o loa e ma fai ona e fa tau wina e purchase mai lunga le tatu online sale le ai e ma fai ona e fa tau wina mai fa ngai na le au nanga le tatu online sale i le tau o lo fa alu nai tu langa o tatu specials e pa wal ma tu fa matalanga a fio sum tala mai al tatu la tu set me so tunga fo sap superstore vai tele po le tatu sap big store ia i mo tele sala fai a wow fai nga fa tau tele i variety o tatu o loa o le ngata o tatu home appliances tatu whiteware tatu choice do super sale fa po nei tu langa o tatu choice ia le ngata foi le ia e pe ona ia le tatu langa le tatu company o la au ki masi o moli o te unga ese ia wal fa ma matango fie ino lo mo to malo lawa tatu langa ia i le fa i unga le nei tau sanga ia le mana langa pe fa pe o mai tonu ro lo a fa ye le mo tino mana ia lo fisili mai ma to te fie so sani atu mo oi e te longo fie level tatu company ia lana au fa inga luenga lau fonga fie ia iso stai me tau tu va mai ia po la tu la e le po iso ninga tatu company le aso le as Ini vi fa lo simina ia li fa mai ina ta programa le ta ia fa tai o tel tonu fo ia o tai au te lo te tala noi fo i marona ni si o tatu po kalame fa a popula ma fa ala wi lo atili le pa wa nei fo tuanga le tatu o tunu i lau entry form mo mia ia ona tusi lo lomi le lo suafa le numero le telefoni o lo suafa lo i tonu le passport o lo driver's license a wa tsanga tusi le no le sanga o le si va nga fi fa ala wi lo le tatu o tunu e le fa nga ina le tatu company ni numero international numbers o telefoni atinu mau ona ele fa na vala awina le situ fa pena te malanga mai nei tatu watinu ia mana ia fa tu mo le ngo se se ai ngo la papa au ine ia po se numero fo telefoni lo fa ngai nei ia wa ia le fa ngai ne pena tu langa le tatu se ia o telefoni ia o tai au te lu te tala no marona le te le o tatu fa la lo pa wa nei au ni ngalo ni MC lo fa manianga e te a fe ai la umol tatu company sam fa ia sa fa tau manga va lo so fa tatu se man malo su langa le te le o tatu fa ilonga o saunia le fiona to le fa pe fo isonalia o mua e pulenga male au fa inga wenga mai le tautua lau company le sap simply the best mani tele fo fa ngala singa le nei tai au ia langa le le tua tatu tu e fero ai fo isa time iluma ka bless fa so fo ia mori nga fa te tele le so ya simina wa ve mo fo ringo tatu fa lo sap le tau tu sai foi fa ringo fa la wilo mori no fo mala mo so tatu o tunu e woni ngali ya mo si fa bo pongo tatu por kalame mare fa lo le sap a wini tu sa foi to lo tatu fa da sa ta a ma fo me te ta ya rona mori nga fa te tele ang lango tatu po kalame tatu sa mo tanga ringo so fo mala loina ia fa pela ko John mo lang ina ni po kalame ia mani te fa mo tu te fa ngai mo so tatu o tunu e nei aso so fa so fo o lea wo o le vai ngalo lua o pokalami What
Samoa ua lofi tuuina I tātou ia afianga o le Komiti Faamisionare. Loto te tele mwha maralosi e whaatino uma puipuinga lau tele e puipui ai tātou ma o tātou a inga. Whai o tui puipui e lua ma le tui wha o popo e le whailonga tangata le Komiti Faamisionare. Wha maralosia e oe malau a inga no o mai ka le sia le tutu ma le nofo vala vala I le lua mita. Pape po ia o ngare whanau ma whare whainga ruenga ma whare o loa. Wha masani on te tala wha malama o whale ia whaingo fio na maua sa vidi ma le ea fau I teimi uma. O furu wa maari mai se pasi mori po se whangu furu lima. Whai tali fonga I teimi uma. Nofo I le whale pe a whalonga atu wa maua ia unga o le Komiti Faamisionare. Alofa ia te oe. Alofa I e pele ia te oe. O nai whana witi mai e mātua o le ainga e le ma whai o na whainga o rātou tui. Alofa I loa tinuu. Ma whaatino o mapuipuinga lau tele o whautuaina. Monisi whaamtalanga, ase siane upenga te whailangi po le Facebook page at MOH, po le wala au mai le telefoni vili fua, manu o ono whawha o. Manu o ono whawha o. Ia tātou whaia mō Samoa. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide.